Za razliku od prethodnih godina, kada su se u Bosni i Hercegovini proizvodile jedna ili dvije serije godišnje, u 2022. godini dočekali smo proizvodnju njih čak 5. Proizvedeno ih je i više, ali će svoje premijere dočekati tek u 2023. o čemu govorimo u drugom videu na našem kanalu, kojeg svakako preporučujemo da pogledate. Listu najboljih bosanskih serija u 2022. godini počinjemo mini krimi serijom Kotlina, koja je ujedno i prva serija nastala u okviru projekta BH Content Lab, vodeće bosanske platforme za kreiranje filmova i serija. Tijelo nepoznatog muškarca otkriveno je u vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Viši inspektor Edip Pašić pozvan je na uviđaj. Nesretan slučaj ili ubistvo migranta. Kako se misli u prvi mah, slučaj je za njega i mlađeg kolegu, inspektora Medu Zeca. Sasvim nevažan, nezanimljiv medijima, ostaće samo kratka vijest na portalima. Novinarka portala Sloboda, Ajla Pašić, slučajno se zatiče na mjesto zločina sa kamerom. U Sarajevo se isti dan iz zatvora vraća Senči, Edibov ratni drug sa druge strane zakona. Nestanak leša iz mrtvačnice i skriveni motivi zaposlenih u muzeju vode ih u mrežu korupcije, pritisaka, ličnih neuspjeha, neimaštine, beznađa i međunarodnog kriminala. Istražujući slučaj koji se dalje komplikuje, prisiljeni su zaroniti u današnje Sarajevo i donijeti odluke koje je teško opravdati, ali lako razumjeti. Kad smo kod kriminalističkog žanra, spomenut ćemo i zanimljiv projekat, seriju pod nazivom Balkanika, koja je rezultat velikog entuzijazma dvojice mladića iz Livna, inače vlasnika YouTube kanala Jure i Mate. Oni su udružili svoj autorski rad sa drugim autorima iz svijeta filma, te tako nastala Balkanika. Ova serija se dosta razlikuje od njihovog dosadašnjeg rada na YouTube kanalu, prije svega žanrovski. Balkanika je, kako kažu, koncipirana kao kriminalistička drama sa elementima humora i produkcijski je na iznimno visokom nivou za projekat sa nešto manjim budžetom nego kod drugih serija na ovim prostorima. Priča prati aktuelne teme iz života mladih, a radnja je smještena na području Livna. Uz akciju, dramu i duhovite izjave oslikava probleme s kojima se mladi suočavaju pri pronalasku posla, uvlačenje u mutne radnje, mito i korupciju, kao i nedodirljive pojedince. Kroz cijelu seriju provlači se i ljubavna priča. Prati grupu ljudi koja ilegalno trguje ljudima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a do zapleta dolazi kad se švercer zaljubi u migranticu Lajlu. U filmu se pojavljuje i Mate Rimac, rođeni Livnjak i vlasnik jedne od najvećih kompanija za proizvodnju najskupljih automobila. Balkanika postoji i u formi filma, inače seriju možete pogledati na njenoj zvaničnoj web stranici. Šta bi bosanska TV industrija bez humorističkih serija? Čak 4 su emitovane u 2022. godini. Prva od njih nosi naziv Na rubu pameti i druga je nakon Kotline, koju je iznjedrio projekat BH Content Lab. Na rubu pameti je sitcom čija radnja prati život Mahe Dilbera, profesionalnog novinara i dugogodišnjeg samca, koji je nakon sudskog postupka dobio veliku svotu novca i odlučio da ode u prijevremenu penziju kako bi novac potrošio na hedonizam. Međutim, njegova idila se preko noći mijenja kada mu se na vratima tek renoviranog stana pojave dvije kćerke iz dva različita propala braka. Dvije kćerke koje toliko dugo nije vidio da je skoro zaboravio i da postoje. Potpuno zatečenog Mahu dočeka još jedna bolna činjenica. Saznaje da je uz dvije odrasle kćerke postao i deda. Tako se čovjeku koji je konačno došao do one tačke života kad će sve biti po njegovom, otišao je u penziju, dobio veliki novac kao odštetu, isplanirana idila potpuno ruši. Serija će imati 2 sezone, prva se emituje do kraja 2022. a druga u 2023. godini. Još 3 domaće humorističke serije emitovane su u Bosni i Hercegovini tokom 2022. Sve 3 su nastale u koprodukciji 2 televizijske kuće u Bosni i Hercegovini, televizije PN i radiotelevizije Prijedor. Kreirala ih je autorska ekipa koja stoji iza popularne serije Dobro jutro komšija i rađene su u pauzi snimanja te serije. Prva serija nosi naziv Kod Velje. Radnja serije dešava se u kafani, čiji je vlasnik upravo Velja.
Pored Velje, u kafani rade i zanimljiva plesačica i konobarica. Tu je i pjevačica, koju Velja baš i ne podnosi, ali s njom ima godišnji ugovor, pa je mora trpjeti. Dakle, karirani stolnjaci, iskusne pevaljke koje se sjećaju stare slave, mlade nade estrade, konobarice, novinari, redovne mušterije, slučajni prolaznici, sve to imamo u kafani kod Velje. Temelji za ovu seriju postavljeni su prije 10-ak godina u seriji Pred Fajront, gdje se pojavljuju mnogi likovi koje možemo gledati i kod Velje. Naziv druge serije je Baš me briga. Prati dogodovštine 3 vremešne gospođe koji ne dozvoljavaju da ih društvene stege i godine ograničavaju da uživaju u životu. Priča o 3 bakice, 3 starice koje život žive punim plućima i kojima se svaki dan nešto interesantno događa. Treća serija se zove Boki majstore, to je zapravo priča o jednom bračnom paru i prijateljicama supruge glavnog lika Boška, koji su pomalo nestašne u životu i koje prave uvijek nekakve zavrzlame. Deblji kraj izvuče Boško, odnosno kako ga u seriji zovu Boki. Sve 3 spomenute serije, dakle i seriju Kod Velje, i seriju Baš me briga, i seriju Boki majstore, uostalom kao i seriju Dobro jutro komšija, možete pogledati na YouTube kanalu Dobro jutro komšija. Jedna bosansko-hercegovačka serija imala je predpremijeru i to u novogodišnjoj noći sa 22. na 23. godinu. Riječ je o seriji Tender, čija se prva sezona emituje u 2023. pa ćemo o njoj u našem drugom videu posvećenom domaćim serijama koje očekujemo u 2023. godini, a koji vam preporučujemo da pogledate. To su bile serije proizvedene ili emitovane u Bosni i Hercegovini u 2022. godini. Zaključak je da je pojavom platforme BH Content Lab stvoren dobar temelj za budućnost bosanskih serija. Malo ćemo za kraj i o tom projektu iza kojeg stoji BH Telekom. Dakle, u pitanju je najveća bosanska platforma za produkciju audiovizualnih sadržaja, kojoj je cilj podrška bosansko-hercegovačkoj kinematografiji te kreiranje kvalitetnog sadržaja koji će povećati zadovoljstvo korisnika kroz atraktivnost ponude na platformama BH Telekoma, ali i na drugim TV kanalima na kojima sadržaj bude emitovan. Nakon objave javnog poziva za dostavljanje prijedloga scenarija za snimanje i produkciju igranih TV serija, pristiglo je ukupno 50 prijedloga scenarija, a 3 prvo odabrana scenarija bili su već spomenute serije Kotlina, Na rubu pameti i Tender. U pripremi je još 5 serija koje bi svjetlo dana trebale ugledati u 23. o čemu govorimo u drugom videu koji vam preporučujemo da pogledate na našem kanalu. Ono što je zanimljivo jeste da je u međuvremenu odabrano još nekoliko scenarija, pa će projekat biti produžen i na 2024. BH Content Lab je u potrazi za dobrim idejama, odnosno scenarijima, pa ako smatrate da imate dobar materijal, posjetite njihovu internet stranicu i neka počne vaš filmski, odnosno TV put. Mi ovaj završavamo ovdje, a vi svakako pogledajte i ostale slične video zapise na našem kanalu.